Оттон биһи икки саға херен улуу кехитин кытта кинлер историяларын кытта улаккан себәстәхпит кинлер атыры үйелерге сүппетин туһугар элбәк үлә камнас барар. Онна оттон төһө кылларынан сурукка суруян туакка альбомingen оңоран тахаран онна эдде сурлу бысыгалар калтылар бары көннөрүллән барыта чакчынан тохтуларгар үлелһә хатыбыт. Онан бу күннәргә бүгүн бәчәккә кидде Николай Уокабыстыры бите сүз агуган 5 сылгар анан альбом книга оңоран тахар битен бәчәккә барды понедельникка бу туактар альбомларым тақсықтара, онна тух презентацияда понедельникка болуға. Бүгін бәчәктен тағыстан, онна да бүгін Бенегестон қосылы тәрәйметтен 2 жыл асылынан чәкшетінен меценат портрета өссүйіне намыр бұла егі олыққа келді. Бізде райы тәтші бұлытына сүрді ағалбақ кенеге сүрейді. Жә бұл юбилейді қылға тамары қорымына бұқырдық жүгеккен бағайы өймекен мецената тыйыта Николай Шкырбаһанкын ден альбом оқтырын тахарды. Бұл разделларынан барар болан сүрді өйдінімді. Қолабыр бағанды бесерді кейеқа, әлетті кейеқа, сүрді ашүйдік ғыбанды қарайын құта барта көстін білден ерчу кәлді. Бана аяқ қылынан әтерейіп боллаққа кені сағалыр Бұқырбаһанкын туынан, олығын туынан қылғыз білгіндерінен Ол кенттен төрүттерин кепсиригер тыгынчага сүз бейон, оны бейон асыллаққа суруллыбыт ревизкес каска докумон архивтан көстүбүтүн киллетбит манна. Бу ревизкес каска көстөлүгүнө барактыларга бартыгар кини уйбан, кини бая быгытынан, кини барак быгытынан билдер курдук эте. Төрөбит Соломея чолкайдан матага. Бу ревизкес каска көстүбүтүн кенне китыгынча 16-лаққа Югор Фанасьевич угастагаран кини төрөбит сылын чолкайдан турар. Олтуғынан кейді, бұл манна түріктер кепситария әтеқпіннада бұл бұрата ойбан, қан, сені Прасковья Петровна Афанасьевна келен олырыр. Тұраған бағасты көрі қайын. Жауап кәндеттен кені кірдектерін кәндеттен салғы олар бұл сирин тұғынан кепсир. Аны сұрық сұттара. Кені улақан өректер жүндірі сұрық сұт оңырыр бит. Беге bir таамакен тутту бүттен оттан саха сирин духовна лидера өксөкүлө голоксой мекөне олог 2 сойтун кутуттактан жамбутөр секиттер дурда какка болан бу кини бастан келите бу Николай Осипович кытта хебесте. Там бина курап улус онна мülчө географическое обществодон колбу проекттарынан улахан айынга турар эдер. Проект аты боллана улуу жомут солларынан ден ол Кырбаһанкын атыт өксүкүлө өксөй солларынан шейимчаңы тиергер беди. Агыс 3 километр onu боллана тымны хамой оройгор айнары дуйдан билимдененер. Агыс 3 километре күлбө хону кустата айнектак дуйдан иккатынан агата Семен Львович икки аттагаты тутан байенер. Улугар билемнен онна Бүгіргайын қолынан барар, хамы ерақана, машина кенде қоғыры. Онда бідегі маршрут бүді жөйді көретен әребет. Онна 2 суратыда дем болағына туық. Бұл хүлбе қоны күстата дүгүйдан балаққа да кейдбәкка дағызжа ағаз қаланына қона декті. Онын аға кейті айылқа қода боларын өсті көлбігерге тектәк. Онда бұл улу аян Үддәк сындағына ғырған ұстық аян, оны ол бұд тұлыйым ден бәтін бұл біденде қолынан көрәдер. Николай Осипович практически единственный меценат, который за счет собственных средств построил в столице Республики Саха-Якутия школу. Таких случаев практически нет даже в современной Якутии. Николай Осипович Кривошапкин, он был первым попечителем Якутской второклассной учительской школы. Ныне это школа номер 5. По письму Ивана Ивановича Крафта, на то время губернатора,
было отправлено письмо на императорский двор. Император отправил в честь этого часы для Николая Иосифовича Кривошапкина. Эти часы Николай Иосифович получил по приезду в Якутск, и здесь есть копия тех писем, которые свидетельствуют о том, что эти часы были прямиком из императорского двора, и что они написаны и государем, и Иваном Ивановичем Крафтом. Нактан билягыт, эмекан семене хемене сипсеп, группа ваксатыр уруян, бу жахан кийибитин үетитерге, улаккан кудуогунюгу булан уругуйдатан, кини памит бу батареятын калдырыкка, кайдах барынан көддөрөкка, качча хамуллан кирен барбыта, жонда толкуй болла, кимияка ана хакасты битти. Жонда толкуйдан барамбыт, ити намга хатырыкка бар, Республика Хударствондайын музейгер, Oyunskayttan sağlayan, saha Respublikatın salayatçılın ügüstlerin südder çöydü gruhuydan ayaktar bıt. Saha seriger bir biller hurriyatçı. Anay mekanı kıtta edir sahaga hordundan kollabit. Hüddağ ulakhan sitimdağ. Anı duran bağayak sallağıta kulak historiyatıgar hüddağ ulakhan cahınnağ, keng historiyalar kartınanı uruhuydabıt. Aleksandr Samsonovna Başkoryova Indokentiyeva barden anda toxtadıbıt. Jeden otun söylüden üleler sıcak tartıktan dürütler, dürüt uğu, Vladisław Vladimirovич Malgine. Artığına bastık öğretmenimde. Olgunan baran material turuyu bu ağırdat kistenen kolurtağa ruhida kiri barıp ruhidahım bolbatak material turuyu bu olak beyte diringülü bu ki tohunan biler bollakına kidivlete kandahın biler bollakına manlık ulakan dalahınnak kihine kıyem bir bollakına rekehilinar kıyem oruam cembat yerdiyem bir bollakına. Bir, iki, üç, kaskı verdim.